hiyo gari pia tumepata jiko mbili ambaye zinakaa zilikuwa zimewakishwa makaa hapo ndani mpaka ikaisha, na hatujajua kiini hasa ambacho kilisababisha hiyo kisanga, but tuko na officers wa DCIO na kesi itachunguzwa ndio tujue vile alikuja kujipata hapo na chenye kilisababisha maybe hiyo kifo. Jambo la kuhuzunisha kwamba mtu kama hiyo amefariki hapo, na pengine watu unaweza kuta siku hizi kuna mambo mengi ya msongo wa mawazo. Tunaomba tu wananchi, kama mtu ako na shida, ni vizuri kujadiliana na familia. Pia kuna professional counselors ambaye pia wanaweza saidia mtu kuongelesha. Hakuna shida ambaye haiwezi tatuliwa kuliko kufika mahali kingine tunapoteza watu kwa njia isiyoeleweka.